Le Ghana dukomia amegede woli yi wo tso wodokio savona duko hena duko pe ngogbe yi tso le blema va se de egbankeke wo go ha mea ame wo tso wodokio wa dona duko gake wo fe nko wo ple dowona wo mejena oyi duko mevi de sade akpo de jesibe woni kutrikula o zigede wo ha duko nunola wo ple dunya hela wo ko emi pona be wonye dudowola wo gake le miape numekukuma Mekpo ebe ame yi wo le du vivovo me le Ghana godo savo wa dona duko wu miafe dunyahelawo gohan ne egede amugano to me vivieto le hodumia apeto yide nkona edokwibe one man contractor cho efe agbe savo wa do hejira miafe mododoji fetu adeke maho enu amododoji le wo fe yi me ha hehia do vi wo le mo oji ena hufokuo muchichi Togbobe fetu adeke mele esio eye amedeke mede jesio hanla ewa eya dekle de manomito ple mutifa fame eje efe doya gomele jiun adenlia fe nkeke wi adenlia ji lepe akpawi asheke blandrevo eni 1978 me zigedea akpole sokode mododoaji gede ho civic center mooji emiho efe gbedasi one people one nation one destiny total manpower enche mecho dokuye bere ma he dole moji po bere nuka ajo han ga ehomele diga kamele la ga ke driver ono namola meten kipile ye mavana ebuava levenam abe motokia haone ya mele wafia dole va mele nam tete Ghana ya me ko hefe na motokia to ya the driver ha wono Ghana le me dimana de duko accident jiri dua aiki a champion the later champion I went to the castle that was 16 June 1978 ewe mava ya obeluka o yam mambo manyana tipa bila to makono do wai gbogbo vetola ya okay we wo nsalu da tefe mela sin ha mele do ewe ya onam 500 cedis ebe emegbe a mi adogo ya 4th July 1978 ya overthrow a champion fimaye be down for yema enu ko dimbe be na wo nam la motoki akodimele makono ko njima na wo ware makono kelomi ko ya ko ehiam one man contractor nye amechichi wonu tepe na Ghana dukwa eye mi kadeji be pepeden acho nyuna meto pele jirudugbo hena epe dofe ngogbe yi Duwofefia Komi Seshie amuganu tome Ghana na Top Africa Radio Hamburg Germany